Say listening Kulum Doidagi, Saliba Say as if forward the Manipur forest lamda punna, square kilometer Nipumanga Dasmiktar Nipalom, Poppy Pambi Thabagi record Fang-Ee haina, Minister of Environment, Forest and Climate Change, maikeidagi phongdorakli. Ngase Parliament ke Lower House Lok Sabha the Manipur ke MP Dr. Angomsa Bimol Akoizam Nahangkiba, Star Koisan Gipakum Pireduna. Ministry ki maikeidagi phongdorakibada, Haukiba Say Ama Asida, Manipur District Mapanda, Poppy Pambi Sing Tharamba, Tianakibani. Sandialda square kilometer sino dasmik mapan ama, Sursampurda square kilometer taruk dasmik sino ani, Kamzongda square kilometer mari dasmik ani ama, Kangpopida square kilometer taratarit dasmik mari mapan, Noneda square kilometer sino dasmik mari tarit, Senapatida square kilometer mapan dasmik mari mari, Tamelongda square kilometer sino dasmik amatarit, Tengnopalda square kilometer sino dasmik manga sino amadi, Ukrulak square kilometer taru dasmik mari tarit punna, square kilometer Nifumanga dasmik taruk nipanda, Poppy Pambi Sing Tharamba Tianakibani. Poppy Thariba Mapam Singase, Reserve Forest square kilometer ahum dasmik maritaret, proposed Reserve Forest square kilometer ani dasmik manga ama, Protected Forest square kilometer taramapan dasmik ani mari, Protected Area Wildlife square kilometer sino dasmik sino taruk, Unclassed Forest square kilometer Kun dasmik mari sinoda tharambani loinana Manipur ke apunba reserve forest, protected forest, unclassed forest and proposed reserve forest namadi protected area asi square kilometer lising tarataret ka dasmik mari amani pal lairi haiki Manipur lengang na hoki basay lising tarataret tagi lising ni kulunday faobada forest area da saurak na square kilometer humudra tare dasmik mari romda tharamba Poppy Pambi Sing mang tangan kare haiki aduga Manipur police na case listing aniga chahum kun yankhai matoi register taukre makha tarapada narcotic drugs and psychotropic substances NDPS Act 1985 ki makhada mioi listing aniga samapa nifu humdoi Poppy Thawa yauna tongan budraka mari renaba case singda senabada gi phakat bungamkhre Manipur Forest Department na Poppy Thawa Singhi Matakta FIR nifu humdoi lakhot kre saurakna hector chama nifu ni thoiromda Poppy Tharambadagi rehabilitate tawduna afforestation gi maikeida mai onsin mangam kre housing awareness amade sensitization program kaya paikhatuna Poppy Thawa na mausagi khalda sogan bayangna socio economic amasung legal ga marinaba lamda miyam da wakhal lausing pidi haina phongdoki